Abantu bano bagera ngo mbyaro bakinetizo bichamizi mabi obutagira amashanyarazi n'enguto mbi ebyumba gizo pereza mugereze kutuletera amayizi abantu abamuntu koma hakiro cyo kubakoma nicyo bakusemba kwija baito ntusaba abantu abitukoma inywena nabitaka komere ntumugezeho muno kwija kutuhikiraga enkurato ezimuti tukayisifunaga oli no mukoma tagaruka na cyaro kukora yonkurato zona mukore enkurato mutwegese kururengere twarugambwavu imhanda itiganisa twatwina abashabazi okugwa epchoko okubonabona ukasanga ni wacweka bwene imhanda yeruka bimunongo amasanyazo ntugenda munongo kuba nitona nito cyaro cyitse kitunguke gira amasanyarazi amaizi ni kikuru cyamana myiza abana bahweriro mu mazuba gw'ensonga ya maizi abaturo kugamba ibi nubwo abarukwe n'ubwebembezi aharengo rwegombora babene barondo bushagiki okugira ngo base kubatorana 2024 kandi hine baraganize Mubyentasi bya abantu baitu twetanga tubegese mune byo bulimi abantu basobole kwego bulimi for example babyalo mwani nanya ka kansala wabo ninyenda kubehereza umwani gwabo abantu bange bampara wode babyalo mwani bafuniyentasi turi kugambona bamwe mu bahereze kutoranwa nga Elsa Bacuranda utorindwe kujwekera Mpara Town Council aha district nagera nguhine ebirukwetengwa gukorwa umtown ya Mpara ate ko mutawune ya Mpara yitwemerire beshaheje amashanyarazi gajura ngo gajira haza mu mwirima gw'amara kuko kandi twatukoze rece ruko basika gakoregana na ameya n'igashya personero sisiri ubarate mu bwesije bakahakaruru etawuneje tubasa kucitanje na security rights Anet Katsime otuyar kansara wa Mpara wodi kandi rukuronde ncuro ndijo nagira ngo babasize kushaka amezi agatandikire korwa irwaro rya Mpara Health Center yakana hamwe n'ibindi binji tuina amaizi agaroho ntulinzira amaizi yago bwarananga bwaramarira kuwayaringa buli seru yona neja kufuna amaizi abakubira bwenyuma kikatubera kizibu Kampala wote twetena amaizi nakati betu atilisa zinu saini zeroho ya za amaizi abantu baitu ekisanja kimu kitakawera buli seru yona neja kufuna amaizi gashaka pepe murangira muri Cegegwa.